हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पे मस्त होंगे। तो देखिए, आज आरोही के स्कूल में IOS एजुकेशन प्रोग्राम है। तो अभी अभी जस्ट फ़ोन आया है, तो मैं जा रही हूँ। आप घर जाइए, हमको नहीं। 3 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम। 3 बज चुका है। अरे तो जितना टाइम कहते हैं उतना टाइम पे थोड़ा कोई जाता है। मैं तैयार हो रही हूँ। आप जाइए, हम और भैया रॉकी घर पे रहेंगे। ठीक है। एक दीदी है जो मैडम दीदी जो हैं वो भी जा रही हैं। मैं उनके पास कॉल की हूँ तो बोली हाँ जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, वहाँ पे चल कर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी निकलूंगी तब दिखाऊंगी, तैयार हो जाऊंगी तभी तैयार हो रही हूँ, और घर से निकलूंगी तभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस देखिए, मैं जा रही हूँ। गाइस मैं, अरे बाप रे बाप, कब्या कब्या छिटो आओ। गाइस मैं देखिए जा रही हूँ, स्कूल में जा रही हूँ। जल्दी 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 तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैडम फ़ोन कर रही हैं। मैडम फ़ोन कर जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। मैं जल्दी जा रही हूँ। अब चल वहाँ दिखाऊंगी कैसा फिल्म हो रहा है, कैसा प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। साड़ी तो हम लोग जा रहे हैं स्कूल में। सुमन सर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पुनः म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिँदै यो कार्यको लागि अहोरात्र तपाईहरु जुन हिम्मतका साथ लाग्नु भएको छ, सम्पूर्ण लिटिल एन्जल्सका डेडिकेटेड टिम लगायत सम्पूर्ण स्टाफलाई यो लोगो तपाईको अब अहिले हस्तान्तरण मात्रै भएको छ। यसलाई तपाईहरुले प्राप्तिको लागि गर्न सम्पूर्ण जुन टास्कहरु छ, जुन यहाँ तपाईको टार्गेटहरु छ, त्यसलाई तपाईहरुले सजिलै पूरा गर्दै अन्त्यमा पनि यसरी प्राप्त गरेपछि पनि यसरी नै छिटोभन्दा छिटो हामीले तपाईहरुलाई फेरि शुभकामना दिन पाउने नै छौं भन्दै आज यसको लागि फेरि रामग्राम व्यापसनलाई तपाईहरुले आमन्त्रण गर्नुभयो। त्यसको लागि पुनः म रामग्राम व्यापसनको अध्यक्षबाट यहाँ सम्पूर्णहरुलाई हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः लिटिल एन्जल्सलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय व्यापसन। थैंक यू, धन्यवाद अध्यक्ष। अब शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दाजु केशव पराजुलीज्यूलाई म यहाँ मञ्चमा निम्त गर्छु। यसलाई प्रेरणाको रूपमा लिएर सुमन सरको कार्यक्रमलाई सबै सरहरूले प्रेरणाको रूपमा लिनु, राम्रो कुरालाई अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्छ। म यही आग्रह गर्दै कि सरहरू, अन्य विद्यालयका सरहरूले अनुगमन गर्नुहोस् र अनुसरण गर्नुहोस् र सरलाई पनि हो सालभरिभित्र आफ्नो सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद नारी समाज अध्यक्ष। त्यसले गर्दा हाम्रो रामग्राम नगरपालिकाले पनि आफ्नो नगरको बजेटबाट एक सर्वाङ्गीन विद्यालयमा प्रति विद्यार्थीलाई 10 रुपैयाँ थप नेपाल सरकारबाट आउने खाजामा 10 रुपैयाँ थप गरेर हामी दिन्छौँ। अब मेरो वाडाको कुरो गर्ने हो, यो वाडामा 3टा प्राइभेट स्कुल छ, एउटा क्याम्पस छ। क्याम्पसको लागि
वाडाबाट गरेर प्रत्येक वर्ष गरी थाल्छु र वाडालाई व्यवस्थापन वाडाको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्छु, नगरबाट पनि हामी गर्छौँ। तर अब हामी सबै हर्षित छौँ, हामी सबैलाई खुसी लागिराखेको छ र यो विद्यालयले लोकोपयोक्त गरे पश्चात यहाँ गरिने हरेक क्रियाकलाप, यसको भौतिक संरचना, यस विद्यालयका पठन पाठन, विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको डिस्प्लिनमा रहेर पढ्नुभएका विद्यालयहरूको काम, अघि भर्खरै 10,000 जुन नगद आउनुभयो 4G ल्याएर त्यस्ता काम पनि जस्तै आज प्रमुख अतिथि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ समन्वय समितिको सभापति उहाँले बढी चासो दिनुपर्छ, अनुगमन टिम पनि हो उहाँ। निश्चित रूपमा आज सरकारी स्कुलको अवस्था एकदमै दयनीय छ। किन मलाई लाग्छ कि उहाँहरू जति ट्रेनिङ प्राप्त छ त्यति निजी विद्यालयका शिक्षकहरू ट्रेनिङ प्राप्त छैन। तैपनि निजी आज यो विद्यालयको मैले सम्झिनै पर्छ आदरणीय स्वर्गीय मुवा अम्बिका जुन आज हुनुहुन्न। हामी सानो हुँदा कार्यक्रम खत्म हो गया यहाँ का, जा रहा है। दीदी टीटा खाई ना मेरो मेरे बेटी का स्कूल यही है। हाम्रो कलेजमा घर बनाउनु अब जान्छु बनाउने मेरो साडी हेर्दै त उल्टो पाल्टो के हो त साडी नै उल्टो आमा हालेको कि के हो। ए ल ल हिंदी हेर दीजिए। देखिए हम लोग अब घर जा रहे हैं, कार्यक्रम खत्म हो गया है। तर कति राम्रो देखिरहेको छ कि यो साडी